Ikaze kubana natwe inshuti bavandimwe bigano byacu bya Mukirambi TV, reka tubaheze ikaze gukugirana amakuru yacu uyu munsi n'umunsi wa kabiri iminsi 13 mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022. Ikaze kubana natwe ku makuru yo mu karere ka Minembwe, makuru yo mu ntara Kivu y'Amajepfo, amakuru yo muri Republika Demokarasi ya Kongo ndetse no hanze yaho. Reka tubaheze ikaze uyu munsi amakuru yacu tukaba tuyahera mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Nje kwebagezaho nitwa Byiringiro Bisetsa Faustin. Reka mbaheze ikaze nuko mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe haguye imvura iherekejwe n'umuyaga ukomeye ndetse n'urubura. Imvura yarigize igihe itongera kugaragara muri akarere k'imisozi miremire ya Minembwe imeze nk'ingiyi, aho amazu yakundutse, ibishanga birimo imyaka y'igikongo yuzura urubura ndetse n'abafite manjanja bene atanga umucyo akaba yangiritse cyane, bikaba byatumye abaturage biheba cyane cyane ku bahinzi, dore kuko ibi bishobora kwangiriza imyaka yabo iri mu bishanga. Abari bafite imboga bateye mu bishanga, ndavuga ku mashu, rengarenga ndetse n'ibijumba by'indofanyi ndetse n'ibindi bitandukanye, bikaba byangiritse cyane. By'umwihariko uru rubura rero rukaba rwagaragaye mu duce twa Gitavi, Gishigo, Kiziba, Muzinda, Mishasho ndetse n'ahandi, ariko ahandi rero bikaba imvura itahageze. Nuko rero bimeze bwo mubibona ku mashusho, nuko mu karere ka Minembwe hiriwe imvura iri mu muyaga mwinshi, ikaba yakunduye ndetse n'amazu ugenda ibikuta rimwe na rimwe. Nuko rero reka tuje mu karere ka Mikenke, hano muri secteur y'Itwombwe muri teritware Mwenga, aho umusore witwa Mvuyekure yakubiswe n'umwe mu basirikare ba FARDC niyinga buca ari n'akazi rimwe hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu rero akaba yarakubiswe n'umwe mu basirikare ba FARDC amuziza kuba umunyamurenge, kuko amakuru abo mu Mikenke bayatubwiye ubwo twahamagarana nabo ku murongo wa telefone. Uwakoze aya mahano cyangwa se wakubise Mvuyekure akaba yaratawe muri yombi n'igisirikare cya FARDC gikorera aho ni mu Mikenke. Gusa n'inyuma ho gatoya y'amasasu yumvikanye mu mugoroba w'iyinga, ubwo abasore batwirwanaho bari kwazamuka mu cyo hagati batezwe n'ingabo za FARDC, barabarasa babanyaga n'ibyabo bari bafite, ndetse bakaba kandi ubwo FARDC yakurasa abahungu, ubwo nibwo MONUSCO yakoze intervention irasamwe abasirikare ba FARDC babiri. Kuri ubu rero bakaba atari mu Mikenke, barajanywe kuvurwa mu mujyi wa Bukavu, umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajepfo. Reka tuhave tuje nanone muri teritware ya Uvira, aho kuri uyu munsi wa kabiri iminsi 13 mu kwezi kwa 9 mu mwaka turimo, bagwanyi batandatu mu mutwe wa Mayimayi Buhirwa mu Ruvungi muri plaine ya Ruzizi baje kuba bireportinga cyangwa se baja muri FARDC, aho bakaba rero aba bari bamwe mu bakoraga amahano bakonyaga abaturage n'imodoka ziva Bukavu zerekeza Uvira, ndetse batezaga umutekano mukeya muri iyi nzira ya plaine. Gusa mu kiganiro Marc Elongo, umuvugizi w'igisirikare secteur opérationnel Sokola de Sud, yatanze ku binyamakuru, yavuze kuko bwana Byamungu Mathias uwungirije umuyobozi wa Buhirwa yazanye n'abasirikare biwe batanu bari bafite imbunda, bari bafite za grenade ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakaba baripotinze muri gisirikare cya FARDC gikorera Ruvungi. N'ayo makuru rero tubafitiye mu ntara ya Kivu y'Amajepfo y'Amajyaruguru, Nord Kivu, nuko amasosiyete civile, mashaka tavuga rumwe na leta, société civile, bavuze kuko bashinja leta y'Ubugande gukorana n'umutwe wa M23, ani nyuma y'uko rero leta y'Ubugande yirukanye abaturage b'abakongomani bahungiye muri iki gihugu. Kuri uyu munsi w'iyinga nanone nibwo babirikwanye bavanya mu nkambi ya Nakivale babajana Ibunagana, aho Ibunagana akaba ari akarere bikomeje kuvuga ko ndetse binagaragara kuva amezi 3 ashize
karindi umutekano nyine n'inyeshamba za M23. Aba bakimara kwagera bakiriwe n'abasirikare ba M23 bakaba bararekuye abana, abagabo bakuze, abana n'abamama. Abagabo bakuze bakaba barasiga amaboko ya M23 ndetse n'inzego zabo ushinzwe kugenzura umutekano, bakaba iperereza bakaba barakomeje babasambisha ndetse banababaza menshi ayo ataramenyekanye mu itangaza makuru. Hanze y'igihugu nanone tukiri mu ntara Kivu y'Amajepfo nuko indege yaburiwe irengero n'aka zirimwe iminsi 12 mu kwezi kwa 9 ikaba yari ivuye Kavumu, aho ni ku kibuga cy'indege ya mujyi wa Bukavu yerekeza muri teritwari ya Kabambare, hitwa muri teritwari ya Kabambare muratubabarira ijimisisi. Gusa nuko iyi ndege yaburiwe irengero, ibyuma bishinzwe kugenzura imigendere y'indege ntabwo babashije kuyibona, ariko uyu munsi ikaba yabonetse ahitwa Kasese, aho ni mu Misisi. Indege rero ikaba yakoze impanuka. Muri iyo ndege harimo ibyashara cyangwa se ibicuruzwa byinshi, harimo kandi n'umupilote n'amufasha babiri, abakopilote babiri. Ministre washinzwe transport bwana Alimasi Malumbi yavuze ko iyi ndege ya Antonov 28 yaburiwe irengero, ikaba bayibonye ahitwa Kasese, aho ni mu ntara ya Manyema. Bakaba basanze rero n'abantu batatu baritabye Imana. Hanze y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nuko umukuru mushasha w'igihugu cya Kenya bwana William Ruto yatangajwe ku mugaragaro ndetse yarahiye ku mugaragaro ko agiye kuyobora igihugu cya Kenya. Abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'igihugu cya Kongo bwana Felix Tshisekedi yabaye muri umuhango rero kurahira ku mugaragaro kwa bwana William Ruto. Reka tubashimire amakuru yabagejwe na Byiringiro Faustin. Reka mashimire ni Mukirambi TV1 yabateguriye abagezwe na Byiringiro Faustin na buta.